ile anganga fia ma le nganga whaafitai ile atua. Ma te patalofa mpapelo iatu. O le pokalame masani le TV Samoa. A tō rofoi ma le fionga ia au mua e pe o na masani ai. Ni nei vai ngau raso. Ma lore soifua, ma lore langi mama. Le whaafunga maua si o tātou atunu. Ma natu o lea ua a e fo le whaiva o tautai le nei aso. O mai a fo o na lafo le basa le sui ngā ula nai le papa. A wā ngā ruenga e whenga iai ma si o tātou atunu. I Amerika lava ia. O lea ua tā leono lona tau fiefsi. Ua ma nava fo tele o ngā ruenga. A e tau tonunga o lo wha wau pēni si ngā ruenga e whenga i maripō. Ia e maise fo i Australia, New Zealand ma si o tātou atunu. Ono o tātou taimi lona. E se senga. Ai whawhiroa i atu. Leo maa tutua. Tātou tamā ma tina maa tutua o lo pōra whala ma tāpua ia. Paiwa lo filima e whengai ma tangata anu. Ia maise fo i le mamalu o le au whai ngā ruenga ta tofi e le tua. E lem whai on whangaroi. I so se whata whai taulanga. O lo wha no manu ma wha whale le malu. Ia ona. O manuia o le atunu. Wha whitai whai tatalo. O le patalo wha masani le TV Samoa. O whea lava se whaenga o le leila langi lo maua mai e lo tātou pokalami. Ia whatalo whātu ma le nganga fia. Whaftai le atua o tau sila mai o mawaba i atu. Tātou wheloa i lunga o penga ta whailangi. Ile nei fo iaso. Whatalo whatu lau whionga au mua. Alo wori soifua nei iaso. Te au mga ruenga ia. Whapa ia ro tātou atunu. Ma lole. Ma lue fo ile nei iaso. Ia malole pakal Faipule. Pa ia malu fo i Samoa. Mole ngi ava ngoe. Pa fonfu mai ka. Tukalam masangi. Ole. TV Samoa mai seni eko ia. Malole. Langi mama, malole soifu ngia, soifu maua. Ia labale. Sei kulangi o. O mai ngi pasa launga. Ia. O ngia, mai se fo io. Mai inso o lo maui. Isala eluri tui. Isala eluri mea lo fai e fo ile. Sing fa vesi fo ngai bai kau. Ia. Mawar kala lo. Ingi si fo i kamafanga au ngi si alo Samoa lo. Mongo foi i sala elu mo foi fam kalanga o lo mongo yala ko i le singa o lo afiere ngai kaimi a malpea a lo fole sisiriese o alo ko su mo foi nga foi e va pe foi ia disi foi o Samoa o le au kaua Amerika ma o lo nga lu ngai kaimi fa il vesio o ko kaunga o ko ngai kaimi ngai kaimi ia kasi le kua ia ko uma ia ole kako o klama sangi lava vai asu kai kasi vai seni eko malole langi va malo fo le soi fu muia lewa pa ia le tulanga le ia Israel ia orkele afuyo walo ma fa na usio tato tunu ia o tonu fainga malo tonu le malo ia Army Navy Air Force Marine ia o tulanga pena ia tato talo mo na tato tama fana ia mese fo ile mamaro le atunu ia Amerika ele o faingo fie i tu malori malo ku fakasiri au mole melo ku ia ai mese ai against mai Amerika ele fai uma presidente ia kele fo ile au le fie Amerika ile fai uma presidente ona o peos fai uma o fai to tas ai le o kele au di avea con congresso ele o fia i le mele ia ai tato no fitalo ia e fia la ele tato pokalame pe ia ona masani au le i fa solo tato pokalame ia tato e siasi mo tangas ia na yo tato matua yo tato tamama tina matua wa fia ngase o le tino le mo malos ia o talo masani ia le TV Samoa ia ngale leile tua lo soifua le ngatele o alo ma whanau so sesi lava por whare mai por whare ia wha ma whanwhananga wha manianga le atua ia e maisoro toi whaafuina o malos ia whenga ia ma mafutanga pese le mo o tau ma lava usila whaafonga. Don't go away. We shall return.
Malie tanifa, malie tanifa, malie tanifa, tau talfuti tuolpa, ai se tau tai wanai loa le ia ai, mua o. Samoa, sanga iane ai ole tai, ke tali ilangi so tatou ai, o ti a whangole mauta fono, e ao ao ai manongi ole lolo. O tuta e whanwale tau tai ole nā tai whale, le la auni ale mali e toa, male fast party, e iloa ole tau taki a sofa mamatane, a waile I fausi aroma I se aso e tasi, a waile I fausi aroma I se aso e tasi.
Malo on sa mo. Ia le fai fo fa ngaloina ia tato panga masani ia mo. Ia le mafuta mai vai asta tasi mo le tulenga fa tai la to fo lango. Ia lunga lo tato po kalami. Fa mo tualalo ia mese fo io saunanga mata mo fie lunga ape foringa. Ia wa fo lo tato po kalami. Patalo fatu le to fine ia Jupiter tau mua. Ia se to fine ia Jupiter malo so fu a mese fo le tina. Ia tina ia Penina Utah. Ia o le uso ia Isara Utah. Ia whaftai le mafuta mai fo i tele o taimi. O le uso ia talofa marfatua. To wha ia le ele ma le tausi. Ia mesa fo i le uso ia pele ma marfatua. Ia i Amerika Samoa. Ma lorso i fo maua. Ia ka po ia fo i le saa o le lupedele. Ia mo le nei tausanga. O le lofa mo lele sau foi. Lele sau foi. O pen oni te o mata mai Wellington i New Zealand. Malole so i fuamungia o Nelly. Josephine Leota. Ia, pa pea fo i kepu li fau. Malole pa fong mai kako po klame. Sophia Daly o Asengaki Kua. Tuua o Christchurch i New Zealand. O Mauluma Tolobaa. Ma lor ma futamai. Ia, ma tafa Moaulu. Whaftai le fatua ma futamai tina. O Wio Atafa. Atofa. Ia, ma Falfitu Vanderhof. Malole so i fumanguia. Palua au fata. Ma Isa Malieli Salevi. Isa Malieli Salevi. Ia, o Tia. Toa Brown. The man. Toa Brown o Lauli Wangana. Malole. A fong mai. O si unga. Si unga atoe. I spoke in Washington. Konge. O Ameto Tui Mavave. And MJ. Ia, o le lofahaku ia Lautafa Perese. Laufafa Perese. Fune Malofai Willi. Fune Malofai Willi. Paftaya Mosa. Mai pongi Australia. Malo, ma pafkai fole. Pa fong mai ka pokolame. Sasa Danielu. Ia fa perfoi ia Malia Pora. Ia ma Jacopo Alessi. Malole. Fong mai ka kolame fa afkai foi molo kukaimi. Ia. O le tamaitai ia porfatua fa ia Medina Siana. Whaftai le mafutamai. O le wharatua ia tafa Moaulu. Ia limfa whangaloina fo i le tautua. Ia maisa fo i le uso ia lau Papa Tuna Timo. Whaftai le mafutamai. O le wharatua ia ana maunga. Whaftai o Miti Soli. Mo le atolo whaanga lo tātou TV Samoa. Lele sau fo i. Ma lo le mafutamai lo tātou Pokalame. O le wharatua lea ia Maria Pora whaftai le mafutamai tātou Pokalame. A maisa fo i le tofine ia Josephine Leota. Ma lor soifua whaftai na mafutamai. Ia mana iuso ma tua whafine. Ia o leo lem whena whangaloina lo tātou Pokalame. Peo na ele uso ia i Samaeli, Salevi. Ia and Toa Brown. The man. Whaftai le mafutamai lo tātou Pokalame. Ia ma o tō uma lava Sophia Daly. Whaftai le anga lei. Ia. O let's do a short commercial. Taliu mai. Na tātou whaasoa lea. Ia ma le tamaitai. Ia langi ki o soma. Ma whatever noa tātou te whaasoa e fo i ma le fionga ia vai musunu. Ina ne tu fesili po ai vai musunu. Ia fionga ia vai musunu. Sita ma teo. O le ile tau whailoa. Ile tau iloa senga tu manua ile a fo i tamari. Ia po le tamaitai fo i tau sala o tātou atunu. Lea sa pai ma kapteni. Ia le taimi wasola. Le baa le senga vau. Yeah. Sa faya onga foi ma coaching ma as a captain too. Ile va le Singapore. O le onga
tan Pasco lenga kele nga mua kele fo champingi ia na tau ave le fo tamali o le tato tunu tamaitai ia o le a fionga ia vai musunu ia e mora manoa tato te whaasoa e stami munmuriane. Yeah, let's take a short break. We'll be back after. Wa maputa malu tato malo masani. Ia ele tau firingia fo ile tau tua fo ia le. Peonga le presidente o mide Samoa, ia tau pou ia langi Krisoma, ia wa lava le whaafonga sio tato. Tunu talo whalangi malo soi fumanuia. Ia soi fumanuia to the epa. Wa melai uore ban. Ia manguia whaftai. Ke whalongo lolo si ufonga o lo leo manguia. Pena ko mesa no vai aso le kakangoi o kaste mama kochi mo. Ia so. Ia botu mo mundo fekana kala aso le delo le lale o ia pa pena ma so. Kimu ko ala ki le kola sa. Koi kato wa pa masani. Mo medita pa no le fo ia awauhi na sango ki. Mahalo whaftai langi ia, tamata mai le whamormolea. O leo whalongo leo whamawai le Faipule o Vaimuga numero 3, e fia sau le fast. Si paisa somnanga le bai. Ia sa le lava, wana maki le sa paile pelo inga le. A just sala foi mana fionga fala mia, ia wa tere tano ke avea i le tulanga yo ye inisu sui van pa pa de HRD pa pelo a mata ona Solomona i semel van. Vai ia le langa tu sa o le sili o so kista le la man fala mia pe. E ka ma ia tulanga ia mana pa ia ya ma wana mapi poi. Ia leo ualo ia itu na tole tosi pa mawai al tole le tole malo vai na tole fionga ia tayo ni sel sa na fixi al masu ele ngata mai le vai na vai le HRD e ta pena ko i mai lo tu trima pa o le tole malo vai na tole o lo no le ma o le ato e fai ko si ma ko pa lo na titi lelo wa pa ma dia mai la fionga le pale dia o le vai a sokola so wale e usai kono usole no ma o le apa tau toi nai sui kai ko le fobi wa sao mai fa pa lo tale titiare ma lo sa tutti ma vai sinano ia ai alo ia ma le fa ma vai na la fionga ia a tayo ni seu o le aba no ko na le da so ko vai na so ia e pa ma dino ma pa ma sala mai ia la fionga fa i ia mako anga ua ia whaiele tūranga o le whamawai mai le tofi o le tūmano. Ia o le tūranga nā rewa ia i taka alia e le whionga whale ia. Ua tau te loma singa o tū watu ia la whionga Faipule ia te ia. E le tūranga i whia au wai vai ma whai as pas. Ia o le tāla na tupi ia ia me te talo. Ma aru ka so tai ia le tūmalo ko le pina ngā mo le tūmalo. Ia o le lawa mai ale no masinga ia wha mautula wale tu le makau le di Faipule. O le si vaenga na longo ina le pionga le pale mia Faipule. Mana tua koi chitono o le Vaimuga o le sui o le pasa sa vai palo to le o do tasi ia ma whainga palo to te o sampo. Le pionga la le ia be atau dia. Ia. Atas le la le do o do tasi ia ma le kua ia no la u wedding singa to sampo. O le ana kautua ia la pionga pale mia. Pai se peiro ina kai la ua ia o no sai te to ale o aski te peiro le kumai. Ia mai a peiro ina. Ua talia ko ia la ua ia nonga le li Faipule. Una o le mo ma kuli e langulango ia le vaenga mai a pas. I o le alana o tua i loa i le vaenga i le pionga pale mia. Malongo le ua tua mauna na Faipule. Se mai le vanga pa vai le HRD pa se mai le topi pa le ia ai so fai le pa lo tala titi na pa ma uni ko la fionga pa le mia ele I to tala ni so vanga pa vai le HRD supporters HRD mal fast ele I fia le
ele faz o pai e na foi todo se no pena se faz lá e se foi o não se pode ele tulanga foi o passe esse aí e a estufa e deixa mais a força só ele passa ele fez lá só na e lá para mais ao salão foi lá só para pena foi isso e precisa força só ele aí do lá tudo de Etiópia e a feita e botou no ar vai o na Etiópia saiu seu o Malo e aí na máquina na China foi lá para vai na Inde o como fetuia'i e a tu sai tu mano me papene yo family e tu tá lava Malo e para vai na e tu tombo e para me pe yo fai for yo su fai por vai se mano ora que vai a motor yo la so na le la pa che no le so la la pa ta u wai ma ta su fai por e a pa vai a vai le si fai yo le foi a Tengo yo le mato pago so ya ahora la ve es un tulinga ma pa no ma le chuma lo pa le ali just Malo whaftai. Whaftai langi. O le afta atau nu mai au mua. Ia, o le fesili whamon langi. O leo whalonga ua koe lolofia kura ngu le skala. O le pengefiki. Se mai sau finga ngalo. Amata mai so o le i mal au le stala o le tenga pano ka te bele le pasalo ma le malo e lua fe e sana ka te le stala ia ai osto lo ma le tenga pitile se la luz mo tanga te ia le la o mai tawa pe o to le lo ki pe stala pa lo kai o e ngoli no le tu mo e o ke la ba la to ia le fa a to le su tas Angai lo ia mai la so e sama langa I pa na vela pa vai tengi ele ia tengi o tana pa lo sama le stala de la vo nem por la tsoi mai la so ia wa ta una pasala ke ninga na lo ile le stala I tani por le tana pa lo so ono le chulanga le ia ai no le se la una spulo le tu fai la tu e ka talo na le stala a pai te le stala ia chai le tala ko ile na le po no ai le se me Yeah. They look like how it's like tumu leo watoya ai ko Mr. Tomalo wa mata wo ngale los ko tomalo wa pa matu ele tasi tesi male balu miliono le nato tupe po ile mai ko keti le la wa mata tupo ya Mr. Tomalo ya aulo fa Italia Mr. Tomalo no le twai ko le no la tupe ko work se avito tomu ale tu langa na le mai ta le sa sitting here for la le fio mai le consino pa na pa lo twa ile tu langa ko ile bo ta pe bo ta rola na pa sala la to we mo mo tu ya ma ta le ko pacho a implementa pe effective le melo le pa sala no ya wo mai o malava ya mata ku ta wo pa na pa lo twa ya le lo tu mai tu pa na tu se la uma school ale la vele uma che sa pale a dire un po' mai ma sa so stava dico o le va che cosa stava e o chi la ufficio pa na pa lo che mo sa la ciò bene e tu la vele un biletto so ma sa o pale a dire male la va io da mai come si la se il longa o mai o mala ma sa o sa o il prima pa lo che io faccio a mattelone no patino il suo rapo e alewa algo le mato wa le stara po ya ale mai e lo sa o pale ali tes Whaftai langi. Ngā ua mai ka wakua peri a makai a trust testa. Rau whainga luenga kākal malo. Pa ua polar kulanga le ua o iei pa ua makangisi pele ai. ai ai mato testa per si venire più e pale mia no ma il anno forsta e allora sai venga tranquilla poi la si tanto po la me vuole o fasi umiato ma per si venire o ai la mo vogliono tale la più non tale e mo la va testa ia Faipule o le palemene. Vai a sole o sole o le palemene o lono viva la sole na mo o fa ele
le test il vai a so fu ai le mo si mo le mai tu pa o le pai no le uen au mai ana na fiona ni se po yo ma to pelo ai no ya mo ona fa test su Faipule ya le lo fa mo dia me vai a so fu a matrai na si ni ko la na fiona il tu la ya fa pe a o le test le ai mo wela ni si o nga lu le temi le po le ala si lo sila mo ko al Malo ya e fa mucho lo nga pe ka si pasa la io le terminei tu sai male saunga le fiol pale mia io ho ta pena le tuva ono ele ufficiale lo si di Malo e tu la kono ale ufficiale o le e fa ci mo le tu la ngale ai mo ochi mai pe una fa mucha le tau tu le tamata pa positive la te spele ai o le mera le na o le otto le io le ufficiale o le lo ya sili allora la vai o ottimo o le vai la spo e hanno fatto un test e lo che mo in anima c'è poi pure fuori la casa ya mai io le telefono se aprire vai a spo Malo fa kai. Ngawa. Ire fe nga mai ka wa ku Samoa ma Amerika Samoa. Olali. Te veis au kala pola nga fe nga wa. Oh. Yes. Ya asa ya ila ni so mata usha kama ngoi o lela sai ne kuara ya mato pe ngana la sai bi o kana mo o open skies agreement o tu lenga poile kai e ona malanga sa mai ba ale mai ya o tu na ya tu ta sala ya ba no mo pa le ya mal i do business ile ma ta tau tu business au business po ya mo trading le ba company ma tu no o lela o mai sai ni ma to pe ngai na mai ma to pe ngai na na lu le endo lu ya na sai e todo se como ma to o so ka mo me fui e no bulletproof vest ma ko na pa na la na mai ame e so so ni la I ma to leo ia ma se la ma tra via poi e ma to so pa ina io voglio ni sio di ma lo Pailani le pailani ko lo mo ono tulanga yo wait ya ma painai ona na ile o la vale resource ko le ko ya ina to ya fa tai o le o mai sa ka ali ko ya so mai le na to le best ya o ko en paise tu lo ka mai to ai o le ma to open sky la ya o le na pa dia e se lau o na se lau to su le ma tu o mai on sa le se ai na le ma Amerika ma tola leo se lau to stuo ya ka auto party o faila ma ti sta o ya to so la ko u pase se na na en le ba ka ruma ya chino we lua e ani na o le sa sai di ba so e ma sai ko nei ya la fio mai le ko ba no o le Malo ke o le territory to willa sa awe pone na se tola le ko ile si la ma to a fa mo fa na Malo ya to ele ngata improve all service pa ICT o tau o malanga in ia le ngata le o pe kole o atele ia ngata o malanga in na kule le tu sa ele ngata ia auto ngata ia o disi ko ia tu no ai o disi ngata o ko ia spesi le ni o fio pa le ia na ki pena tala no ala le mata o kulo le tau e te tai ia pele le la ki ko ma no tu se pa le va ai le ngata o do se ki Ngai mama ai ole kawa ia ale wo ye la pia no sa mo so me ole tolu go mata na cancel ma to anga malanga ko le wa tu ngai pa ono on sa wo tu la ale wo ye e tolu la ma to malanga na pa no ye pa le mia na cancel male mata mo le so ne ono tu la no le tau ia ngana na le tau wo e termine o sa mo le po ma to ma tau we no mo la lo le lo ma to pensini ma ko ya le la piscina o la sutura yo no o ya ile ya va ya so ya ni se va ya so no ya vaya a agua pea y sutura no ya le vesti ai yo is sutura Malo fa tai langi se ko fo ye ko sa fasili le malanga le ku sa nge Amerika tu Samoa o le ale airline le fa mo fa nga wa
tau kia le pata pai a pata mga le matau lia pau e line sia me ama po le ba le New Zealand i o le Fiji Airways le pula sa pa pe le sponsor sa mai nei matau lia na le New Zealand na ba ke Yes. ai o le siva ai na le ma mai e le te ngai na le pai e ona malanga mai isu isi company ba a le isi company ia tono po le atu ia tono po le Actually, ba be pole chura mo pe lo na le chas ya le malanga tu nei sa mo ya me vita pe sa wa le ba ya. I'm not. Real. Yeah. Para ga la le tu real. A wa I e o toro wa te e pa ya se le malanga tu real mo sa I ha pa. Ole e Fiji nga sawa every other day. E malanga koi Samoa ni le Fiji. Ya na. Ni au ke le lola le whenga rea. A tono ke nga le sta la vista ba mo ta sile na ba no se skila ya le malo ya ta tranga ba no company ba le. Paftai oi nei le wa afia fo I le taua rea. Ono tulanga na o le saunga le mua tangata. I tono Amerika wa telefone au le maalia Amerika le prestene. Ono anga whai unga. Ia e pasoa I se taimi. A to tele ala le maalia ma lau le fifia Amerika ono whai unga wa whai le prestene. Ia to telefone au maaliu na yalo mwhanau. Io O le sinmuri muri langi wha mole lapta inga pisinisi sema pisinisi le malo o la le winga o le wha moe langi. Ona mapina mai le pata inga le maputanga venga po ile o le ministry of commerce industry ma le leipa o le mai sa wina le ele putanga venga e yangi e business mai fa o le o pasala la wina I mo pena se pai lani e famata langa se pe pasala tu company pa le o ke o na wine ila papu mai le nga venga ko ia chamata ia e sele vai ele nga tsaringa o niso company o le mai ya painga venga nei e o nga le follow le process o le stana le MCU a mai pe mita papa ka ia I nga ndui e tau nei o le mai tsa wina tanga venga o pai si ke o lolo le tau pasele o sau tonga ele nga tsana I o ia nisio a ina o pismisi ko nei ua haina ia mo tu lang so paste ba le mai la pasal lang mo o pena se pai lang e saula nei tene sa mo no na ko nei se ia ona pa nga no le ia sa so company nei o ai mai pa china nga mai ia mo ko ia mo si se le na ai le exist ia le ko le company le stala mai mo pena se pai lang o na le na mai le ko ka ma le la sa ina ia chama ina ina ia no ko ucha mo ai te se ele ko le tu la na ni da tui tu ko mo tu la mo le o telo company o se company tasia ko pe o se company tasia company le sa la se nei pe fai pe mo ai mai ko mo fa ni se company se me ton mo la tu o se company o na li do nei la lo le pe mi tele tas le la o ma sa la sa na o matua su elele ia pepa documents ma me umala o company o papenana investment tu mo da tu e tele pasala tu langa yo papena e tele ko le tu pe formule e company mai papo ia ke investment tu mo da i ko tele ko pe form ia ela lera azioni so vai mai asoli tu la ko pe tasi company listala ia ai Ti mai se ti lo mai si va o mai company es ilando le permite na vetas le vale lo le se va le ko Samoa elo ati no ele ti langa la le nawo mai la le sa inga ala sa na vena mafi Ye malo fa tai. Pe se met fisa no langi. ele ya lo que le de bestial e ma che la ma che ti da lungi o mele mo ia o si ma ka le si office o le pace ia le como tu ia
o le ofisa o pe pakana o le maua i to o tine le pe pawa le mere au mai a le pe pakana o tamai ti le mo stupe le ro mai le tumu tu le a le tulanga le leila le mero kai ngalo ata ui ole ala vapsi ia pe shi sa ole pa io tanga sa mo population le dan census and for you to see I know you the census yeah o le ala tu pa pa vai la tulanga le pa mauina o fa maumanga mai le tomo fa vai. Yo leo le ase soa ni tele la i le tō pa atasima. O se numera, patino po se numera sao. Mo leo fa ina o tamata sa mo. Tō mula mai fa mo, e se la tanata i malanga mai. Wai o mara wa tēngi eo, su ni pe sao ma pe population le ama tūna. Aftai. E leila na, iai le, o mātou sa i ngā pe papana, ule pai nei. Aftai langi, ole tō Malo Samunda. Pafikai le lofo le aku, amu ia o ko ngai kufa kai milion, kai 2 milion, kai se lau 5 sifuru. Amu ia o ko, ia mako nge ia, a le sifuru mo auru kai au ia, ai faftai laba langi mafika mai, ka ko erka kongunga whelo ai fo i vai aso fau, ka whelo a i le aso lua. I le lofo le atua pe a, ia ai faftai tele mafita mai le nea fiafi. Ia, manguia lava ia, ngā ruanga o le, vai aso toi, pa soi fuaia langi, pa se fua pa se fua. Is cooking. Amua, o la so fina ngalo le, pa so mai ale, mai ta ia langi. O lea la sa Faipule Vaimuga. If not, la ua umanga, ngā oi a la uli le malito, le fionga le parmia. E kasi da Faipule, sa ele kele o fans ale fast, ele o fifi, la lo so kau iloa le meo, wa ringa lwese male, e tau pipi, se me so finga. iwa o e fo yo tai ole pe ali seu pe ali seu fiti ai masu ole mea ke mau whairi tui e Faipule lea. Ole kua le hecha pipila sa wai. Pe mwhai la mo mwhai anga lwese ma, ia nga whai fo isi, nga whai fo e ale ma fo mau ma la le paya inga le kia ngei. Ia ai au mangakul Faipule ia, Ia. ole mule e mongu ele kumalo. Yes. Uvoi. A makaulia fo ele kumalo le tui. Le sa ia le mingska kupe le anga kia ngei o. O skangole o wa ai. Le wele se wa ai. Ile keimi o safa piko. Ia ole kumalo le ko kele fo yo ngaka. Mai kuli le fo le kumalo. A leo wa mangaku leo foi markalala. Leo umanga sola pule le Faipule mai si fo I vaenga nga o le palo kala nga umapu. Ele makingoa le. Fai la koe fai palo. Koe fai palo. Koe fai. Pei al mera nga kupunge ia momokopua ama. Mai fo I masafaka. E koe fai palo ko. Ia hawa ia mo. Ole wasa ole mu. Wa ngo foi ore sa pipi. Ele se memo. Mal complaina. Ole baba vai nga le fo fa ngo ko kela fo ia Faipule le sa pipi. O fio es male. Ia wa vai ko le ka le sa pipi pe o this is it. This is it. Anga ua ko urfinga o pula e pama. Ni mongi ma paangi ar suafa. Ia le ala. Ia ai mai se fo ile fonkoe. Mongo ai fa ma popore paki. Ka ko mai ke fo se le al mele. O le fai nga malo. Gets old, man. Ia. Sa o le ki fucking akaringa fo I ngaka. Sa o le la baweri tu. O la ua lua ia paloka. Paloka le lua kasi. Le paloka lua lima. O mang malo al fasa. Ma o la fo mo ki ngoi kula epa. Lo au fonkoe.
o ale pule mai si ko inga ma ko le chavi pi ele ai pa wale la ko mele la fa Yes. ole fo ele la ko wa ka pa al saula sa wai kula pa le fo yo la pule o e fo yo pon ko iska mi ole la ko kuso la ko purpose la we ke mi pa le la ko me vonga le Samoa ia la pule ile pa inga le ke ole la ko purpose ole mai pa ka apel fa pa apel sa le i ne ka fo se le pon ka le o lo e vai le ia nga kusa nga o al mele nga pispisa mai le tu ala nga ala male per fas ua male per fas e como fas mele le male per le fe na mal ia le la ole mele nga lo ke ba ku tu il va nga le ke minge ba wala ko purpose ke minge ka fa le mo fo inga le ai fo ia ala u le male ko o le se sila la kuskala ia le sa pipi le mili le fe pa na te kuskala pa la mili pe ai pulo o ai foi le ale si ukanga poko e pole ale fe au le ia ai mai se foi o le sunga ia Saili o le kaufa o so le marsifi o afiso le ko inga le mai fea o mai fea le sa mo la va vai ia Ga ilo kwere o maukingo. Mai mau forka kai me karo mai mau forka kai e pa wale lo ngalo kam kalanga. O le tsa pipi ia war wi fo ila. O le la ba hoi kaka aka mamai ki nga karinga. O le tu yo le wa pe on sa ngol palmi. O le wa o ngo masinga o se pere na sa pa nga malo. Le wa kelenga i le nga paia pai ku fanga kupea le fanga solo ia fanga kupea le kaskes mal balu milio ku malo le foi wa umanga provele kapingeka ia ainga foi ko kia fase lau le nga pa kama ia la ko me ko kinge pesa o le pau mai le ngo foi inga le kia ni menga le fa ko tu le ngo foi inga le ko polimbenga fieme au lea wa compensate le ele mo foi inga ke minge ia ainga le aluele ko kia lu milionga ku pele la aluai e kongi ia alo fai ka pensera inga ia le nga ile peso o le pau le kai mio o fia me mar ko inga ia ka mo olo fiki vai a le o fa king o fai anga o fai nga malo ke minge o pole foi ia pesili i vai nga le ko mo ke minge ai o le o fai nga malo ke minge ma le pan le o ma ku pan ia ka pe fai le ku le mal le foi wa pe on sa mo ia foi ia langi como lo fiso fai no pai o pe fanga o te minge ele na luai ia su e fanga ku pela fai vai so la ke ala ku mai pe fanga o ele ale ia lo ngo lo palo ele so ku pe na o la fai o ku pe fanga mai dei ia pa mo ko mai da wala la por mo ku mo lo fiso ma ke minge tal pe ke mo po la so la ku mo ale fai pe fanga o a me se ngai pepe wale wale mele nga pisa mele fasi la ko kino la ko campaign mo wal pe fanga me mo se la kala ka mkiki kwa fanga yo pai fai kui ma fanga solo ia ke minga pa luesi an ku pe pa an daunga ole mi wala kala an ku la mangira le sa pipi ke mingi ye oki a kolme la ku fanga la ko lima se la ule ba pe ia nga e malima sa ia male ngwango de pepe foule pe ku le mai de ale nga fa tai foi le tato palmia o lona alo fa foi le ku nga nga fenga ye pe nga isa ngo ko ko fenga malo nga ka ia fa la nga ia me o le power ku le mai pai sa pe se le mai ka ko kali mai ia ka ko fa sole ia male fionga ia vai msunu yeah, po Sinta Motel, yeah, walau loai. Let's take a break. Shall we turn up to this? Don't go away. Stay tuned.
O lea ua mafuta mai lo tātou Malo whaapitoa. Whaalorungia ni nei fwoi vaenga rea fiafi lo tātou Pokalame. E le tau I loa fwoi senga le tui manua, pe tau whaafulua fwoi le pae ainga. Ua o tau sila fiele fionga ia Vaimusunu, ia sita mateo, ia e peiano paiatu e le tau I loa le senga le tui manua. Ua o tau lau sila fia, ma sila fia, ia e le tamari fwoi po le fionga ia Vaimusunu. O le fesili whaatalofa atu, mananganga fia. Vaimusunu vai ane o suafa ma o mamalu, nei foi ba enga le aso ma loro so fu maua. Ma lo fo de ma futa mai, ma le talia mai fo ia ma fa tala ulatu. Ia wal tato Pokalame le so, ia wa lava fa fonga le atunu. Ia mananganga fa lalo fa pa mai lo tato atunu. Ia ona amatalo tato Pokalame. Ia whatalofa atu I lau sunga tui le epa. Ia whape fo I lau fionga a mua, tama mai ultungia. Ia whapea le TV Samoa I San Diego, ma o tau viewer solo o langolangoina lau Polokalame, po le lua Polokalame, e au maua inu mamau. Ma lolo soifua manuia, ma lolo tau ata I ngā luenga o lo whiangai malua fionga. Ia wā fo I le whaasoaina o tala mai Samoa I ainga Samoa o Salalau, I so se vai panoa le nei lalolangi. Ia, tālo falava. Malo lava tau te fai fa talo lava I le anga le rei fa so le tua. Tanane ta manatu o sama fai ngā Vaimusunu ia tulunga ia le pa ia o tama ainga. Ia tanane foi le fio tawilili. Ia a fio tama pa ia malo tutusa le mali toa. Tanane foi le maliumaio le awaluma ia maupu ia te oisala umua ma lo lava soifua ina ne yo le o ia le ne yaso. Ona fai tawina leo le ma awunanga a le nganga faaftai o leo tato ma futa ia faaftai o lo faafonga le atunu ua e faapai. Ma lo soifua te manatu ala tapa pa aviloa ia ina ne yasiafi ia wal faafonga le atunu. O le fesili Vaimusunu, o le fesili pitosili a on taua. O a mai lava fionga ne yaso. O a mai le. Wale nganga faafonga. O le ai manuia whaafitai foi mo le fesili. Ia, e whai asina pisi foi o le nei aso ona o tiute foi ia mea tau pisinisi ia e whaapea foi ona o le tāpena foi le manua o falani. Le esau le vai aso foi ia I la sunga fua. Ona o au sa kone sula o falani mo le 25 tausanga. O le ala fatoa uma nei tausanga lea ia te sema ia o tiute wha kone sula le malo tele o farani. Ia le ai te leanga luenga o le ai whai malafo mai le malo ia tau pe le mumusu pe mumusu e kuua. Ia pe o le mea na tau mwhaia ia so pe este ava noa mo lau fionga mo le Polokalame nei. Ia o le manuia whaftai lava I le alofa o le atua. Malo faftai. Si e iloe e lautele o le sa veo ema kansula foi o le malo. See, we are so lucky to have you on our program today. After all, Yeah. you are such an icon, you are a legend, and you are a star. O le o faman mole a male life o le litaya. O e malo Ele litaia lea mai lea. mai le ba tu nga I mo fautasi. Ale tunu pe o leo lau lo te dei lau o fionga. Ia, mo le sila fia foi a tui la epa. O le e pe wo se le a foi le a foi le avea no le famtalanga o a uri taia. Oh. O te le o retire, o le whasaonga. O na amatala o kapiteni mai le tausanga luafe ma le tasi. So wa ato nei foi le lusuli ma tausanga, le tausanga nei o kapiteni. Ma o ale kapiteni pito I matua ai tausanga. I nei Samoa, ma Amerika Samoa. Ai o pe o le mele wa alue wa sala la ele tala. Ona o retire mai Don Bosco. Ona no fai ai wa lava le te le taimi wa toiti ato le lua sultau sanga o fai a onga kapiteni ma fai I le coaching ale aule le a Don Bosco mai wa tauna se e fo sesi
e whaia le sā, e kapitenia le sā, manu lava, o lea lava o te soifua e mawhai ona walo e fisosoani pe i ala tau ma wha asoa i a wa lofo i tau sanga o matau whengai, pe o le mea na umalo le tu unga o le ono sifulu, tau sanga o tu o tasi o le tatu atu nuu, i o le nala na whai e lola o wha mawaenga, i la ua o ngā pele o Don Bosco, ua tau ona se e fosesi, e avea le afo i le tofi fa kapiteni i lunga le sa Don Bosco. Ai o la ua matafa yo i fa kapiteni o tele i fa ma vai mai ai. Ona o le fo o te tilo i lo fo nu ia fa pe fo lo nu i fa le alili sa le lua. Ia a le ngata na o la ua o ngala to ua o le tene malisi. E pe ole mea na tomu mumo ya malisi. Wa fia nei tau sanga e tele o walu ya Don Bosco o le e tene ya malisi. No wa onga mai ya we St. Mary's i le primary o sawa i le secondary school le Colisia Malia i Vaimoso, St. Mary's College. Yeah, o foi o le malisi o matua o malisi o puanane o malisi, you know, so I'm a Maris through and through. E pela le mela na pe wa foi nei. O le ai ava noa a le se o tilo po fe tonu la e au nga e lo ni tangata. Ia pe le mena le o ia te o ni taimi. Malo whaftai. O lea la ua manino mata o le vai. Wa o le ia le muri maua tunu whapea wa ili taia. Mai le. Le ua manino whaftai mo le whamamanga o le mata upu. Vai musinu. O le ia o lea fo mimika koe mau mua. Wa o ia risi marisi le. Ia. Ia malkamale paka. Ia. O le e kausanga whakase o la classmate ma le tātou pale mia. O lea ua tā pena le pale mia fo i marwhainga malo. Mai musinu vai ane i le fua. O lea ua tā pena mo le tolu aso la toi fo i tua le mea masani. Kia mai aso finangaro. Tuila epa o le mtua i mātango fia o lea a news wa maua. I nei fo i ai Samoa ina ua whaasala lau mai lunga fo i au le ea. O le ato i fo i a ia fo i le whainga o celebrations ma le whamana tuina fo i o le tuto o tasi o le tato atunuu i le tolu aso. Mai o le ato i a watu i ai ma tu unga whaangata malitai ia e whaapea ia tu unga pau i o kirikiti o mea malawa sa masani na whai i tato i le whamana tuina o le tuto o tasi o Samoa ona o se aso e tā ua tele. I so o se Samoa lava. Mai pe le o iai se in pe wa tau mo watu le mele o le loto nu o tangata. Ona ua le whaatawa ina le aso sa tatau ona whaatawa ina. Moila. Yeah. Moila. Yeah, it's a great news. Matua mania wato e. Ia male mela le o le ua whai nei le whaalonga tu foi ua whai mai ia le news ale fionga le pale mia ia la auli al male toa. O le au mai ia le top 5 Amerika Samoa. Yes. E au mai i nei tu unga i nei upolu. Ia tasi wela na mea matua i matanga o fia le fefei makamanga le awhai ngei o le au mai nei ia high-tech ka tutuila e matua e whai le lato show i lungo o tani ngalu o Samoa nei ai misia ia pia. Ona ese le taunga tao o sao tutuila to you know in modern carbon fiber me whai ai high-tech ia ai o mai wa tato asio fu tato fu ia tunu ia o wa ai whau mai i lau papa. E peo ina e se manatu vai musunu ule ia ma ua ma le fionga ia o mua. E tuli loa ma paso ta ila wa fionga. Ia po le aso finangalo i lea i le mta upula lea. Ai maise ala fautas. Ia. Ai maise ala fautas. Po le aso finangalo po le mea o feo ta oto ai le tō whāma le whaututanga. O feo ta oto ai le lo finangalo pe e te toe. Ai ase maa nei le toe baba ai mara sila le atunu. Ua e toe tūrai mai.
tau vea fo le se va mo nei te poi tau sanga o sili lava le tu no ma tu lava pena o la so fina ngaro e te toi fa ila taleni pe ana esa no e tele o litaya ai o po fea fo ile pe ana esa no malisi o tan pasco ya po ya tasi me langa rese ba amaris ya tu lava fa pena ya pe le winga no sili sita po feo ta o to ai to farmer fa o tang ole e tele le fia ia o wai e a fo e se lo fia e challenge pa pa o mai tutuila ia wa o fa luana o fa tolu na invite la o ele mato sai i tutuila i tunga fautasi o tutuila i la ko flag day mai fa luana man malo ai ele mato sa ia sa ia e mantua foi la o tuunga i o tutuila e sau mai fa foi le mona sau ele wai le se alo i tutuila na o nei ai polu mai ole pe ole challenge foi ale afiong al palmia e ese mana ia ona ia toe fa o sofa ia mai ai le atina ina ole tuunga fautasi i nei ai polu sa vai ona na ole tasi lava le tuunga na fai ole ono sanga a o isi sanga wa fai sina umi ele o toe fai antu unga va mai ole mena le o fea ngai nei mamatou nei e iai ia sa pena fo ia la fanga e iai la tau fautasi wa le ia fautasi le taimi nei wa tele na pala e tele ngaluenga matupe e toe fa a fo wina e ia sa ai misela ona olela tali malo tatou i va ai lima le malo tutuila mai o le taimi nei wa tauna amata ko le ninga au va uma nei ona ele o mea la iki mea la o mai kuila mo i lava o le makua i sawa o va wana na o nanga wa telelo experience i le tutu fa tasi ma va high tech ai o tel watu i la va ala papa ai malo ya ai sea ona o lunga lava o le fa o nga ina o le fai ai o kapteni ia ai fa pele koleni ina o lana ava a le engine ia e to ale ai ya ma se ele mo se tu langa le mai e pe o le melna e a foi nei e se le man nei o le lui ai o le taimi le nei o le taimi ale nei te tawa ta koleninga ma tu e fa fu ma sa o la fanga ona o le toe revival la o tatou tu unga fautasi ona le la o mai ia le malo tele o Amerika Samoa. Yeah, it's a great challenge. Ia o aise si ala le fia iai. O aise si ala le fia iai. Ia ai lunga lava o le o mea tau. A wa o le mea ana a le mea kau i o le ale winga te aluai. Ale asa sila pai musunu ile aonga taimi nei po wa to tele a lo wa wa fau ma ese mare ese fai ta o le toe ko le nginga ta mai ti fo ma po to tele ni so autuai o iai pe afa pe te fina ngalo to tele o ta mai ti wa sala lau solo tele au o le whanau fo ia ua mauanga ruenga whaavai taimi fafo. Ma o tele fo ila wei tutuila. Whapena Australia, i nai Amerika, ma New Zealand. Mai ia ua o pe o le lui taua na ia tau i lo ua o langa whakapiteni i ai Don Bosco. O tausanga uma e whaima, e graduate ai tamaiti. To e sui fo ele au waa mo les tausanga. E le taitai atu mau le au waa. E se tausanga ona e whai al graduation mo e se to tele au senior. Ai se e mai ia au juniors. So, i le taimi nei, ona o le tuunga muli le na whai atu nei wa ato nei le whātausanga taluai. I le ono sfulu tausanga o le tuto o tasi o Samoa. I o le emas tamititi. I ai Don Bosco wa uma wa whaau uma ma lau whainga luenga. Ai to tele la le i nei Samoa o le ia old boys ai a Don Bosco. Nā le wheso o tai mai pe alu le waa pe ia whatia e. Ia, e wha pena fo ia i ala whanga uma o le tele o le whanau
Ia, e whapena fo i le mālosi o nuu. Ia, ua o mai i ngā ruenga whawhaitaimi. Mai, ia, pe ole mena wa tatau ona mata ina ko le ninga po o ai ale au vai man e fia tau sinio i le ia yuni. O le taimi nei e tauna mata ko le ninga ona e sawa tele va Amerika Samoa. Ia, ale o tele au va fo le uma fo ina fai. Wa le fo ina na umsa ina le va vatia. Ese fo le mana i o va vatia e ta o le fua o. Mai o le sa fa su le sa mi le son fu nei ia o tele o va fo mai tu ia e high tech uma so ia pe ona yele lupelele wesina ia va lupelele mai ili ia o lua nei tau sanga o le lupelele ia o le si va o le fale o latia mai i fetuia'i o le tau sanga lea te aneina na umsahi nei le va lea ia o le si foi va fo o le va le nu o alao ma o le ngua foi o le sa o alao ese le ma nei o na foi va ia o le si va fo le foi fai le va fo o le aeto ia e fai foi ia le lope e umsa nei se temi o le masina nei ia va fo na la aeto e lu ai la to sa ia ma le va fo no uli o le fo ele i umsa ina le va fo no uli ai fai uma e tangata mai fafo ia va nei o le taua o nei va se mea i le 5 sela ua feta la Amerika ia le tau o le va e tasi ai a fale liu lai tatu tu pe Samoa ia e miliona e 1.3 tasi ia o va ia i nei Samoa e ngal sela ua fe sela ua fe le taumata po sela 5 sulu a fe taumata i le tala Samoa ai a fale liu lai tu pe Amerika i tonu ia pena se 5 sulu il fase fulu a fe Amerika ia le tau o le va ai nei ai polu ia o pe o mena le nei ese mana io le challenge yes ma ke lo le ia o tangata finau ma ane le o le tangata finau a tato ia mensia Amerika Samoa longa le fai ka sanga uma wa le mana ma tato pe o le menga le mensia Amerika Samoa ia sa o la so longa tapenga i ka sanga uma ka ko ia u fashi de ma lo wa ia wa le fingis o le ma fashi de muli ona o tato taimi fa na foi te pisi forno ma wa la wilo o ile tunu ia le ngata i polisia o le lalolangi atoa as the first lady ever tawa ile fautasi Samoa o le faupunga foi le masani e mai tai ia masani ia o talonga atamari talonga fatamtani ale upu masani ia le tu pa o totina yeah, if a man can do it woman can do it, right? Yeah, pero pa punga o le fesili o le a pe ana o e a le tamai tai o lewa wala sia tu langa le what made you want to do this ola what was the motivation behind that ngau ai to be part of it the first lady ever na ile tulanga mananga fa alo ona o tangata tauwa tangata fina foi e fa fetai o le o tau ua foi o ile la langi ato yeah for that matter mananga fa alo i fa fetai la fiong tu le pa o le nei tofi kapeteni se ala wala na o le mari foi ala wala na mawaia o le nei tofi ona o tele imana o ai mai ona o mato au lotu wasa o lotu i si usenga ile lotu katoliko i si usenga ia o le nata usanga ile lua fe maletasi e ila le va mua lava ale mato au lotu e ta o le senga vao ia o tele involve ala i nei i fautasi ai o mai la ile o le a waloma le te wila le na tausanga i le tausanga le o lua fe maletasi ia au kuso wa o le te wila e fai a te tema ia e fai lo le fono le mato au lotu e su ese si kapitenia ia le sa ale au lotu le senga vao
Le se mua. Ia, ua whai nei la le a foi. Ua su e nei la I se si o tamali I foi al matu e kalesia. Ai le heima se si man na o e captain ia le sa. Ona na o le sa o le va muli pe muli pe second to last pe muli. Ia le sa al matu au lotu. Ai na ala na whai le sa al matu au lotu. Ona o le mana o ale au lotu e whai se sa. E a foi nei e sapota I foi ia le afionga foi ia I le pale mia foi ia o le atunu I le nave I taimi le afionga ia tu I la epa. Ona, you know, na mana na o I lole au lotu. Pe o au lotu mua la le na whai le whai utasi. Whai se whai utasi. A wai te mantua oe o whai utasi uma o la whanga. O nu uma la whanga. A le kalesia mua ne, ua mana nao. E whai se whai utasi. Ia ma sapota I foi ia me o tulisi wa sa min staff o tu risi ia la fionga foi ai ia tu la epel na vai taimi ia awa fai nela ia nei tu unga wana na umusa ina le vai le tasi iva I le turn of the century le swing of ia ole you know ole a foi from 1999 to the year 2000 yeah millennium. That's it. The millennium. You're none of le fautas. Saule tu unga a second to last. Saule si tu unga le si te wila e muli. Saui e pena arwa e ale fa pena. E pe wa lima e tu unga e le se tu langa ole fautasi. Ia o mai lola le tausanga le lua fe ma le tasi ia aukuso. O su e nei la se kapiteni. Mo le te wila festival le tu unga fautasi o te wila. Ia ele I se si o tamali I na mana na o ai ona o whaale mana ia le repetition o le sa o le mato au lotu. Ia wha oso loa ia tina o le mato au lotu. Ia vai musenu aia sito. Anga le vai taimi na e whai la u kalapu pau alo pau no fua ono. Ma o au fo ia kapiteni mai tele you know mea tau va am kwa le ia I'm a sailor. O leva no sail o le Caribbean I whawhai la. I'm a windsurfer. O mea umana, so se mea ilunga sami o te fia e whai. O na o le lalo mani. O le tene ale pata. Ma le whale alili. O le manu Samoa. Ia, nala na whai e loa, wha oso loa e tina. Ia, ma whai e ale vote. Mana unanimous ato ai ale au lotu. E mana na o e lifo loa la o kapiteni wa lo te lo kapiteni I pau no fua ono. Ai o fai atu tu lo no o fai atu ele ai o te le fi kapiteni ele ai ma se tama sai ti lo mai o a o le tene. E lo winga you know e fai a wele ele atu nu ona o le fa nga tama ile tai. Ele o se fa nga tene ile tai. Ia e mana na o ia tina ia ele se si I fai mai. Ia le se e fai ele va. Ia o fa liu atu lo ia I tina ia kele alu e whainga o au. O kangalo piki mai la au va mai tina o le mato au lotu. E se fulu lima. Ia e mixa I uma whaatasi ma tama ma tamali I o le mato au lotu. Ai uma e aile ele ato le au va. O walu loa ile fai isi e kalesia ile. E whakasa o le meto tisi I e whapea fo I le afo ile nasareta I nā isi usenga. Pe mana na o e o mai e wha ato le au waa. O mai uma e kalesia o si usenga. Ina o watu e o mai se wha ato le au waa. Ia ole amatanga na la o au tau sanga wha kapiteni tui la epa ma au mua. Na muli mai tua le matou waa. Ai o le saunga le matou waa o inano o fai e le matou au lotu. To e tolu vai aso fai le tuunga. E le mua. E muli. A o le tala wha aso le pitol nei o le kapiteni e le teine o na o autou. Ia mai. Malaysia me na whainga kokopea ia ma le whapa ia ina ea ua pātele. Ia awa inge koe su yalo o mawhau. Pātele sa nele utu alunga. Ia ina nā fo I vai taimi. Ia ole afo I. Ole mea tonu na laina ofi mai to tonu. Ole nei tu, you know, whaangata mai le tai. Ia o le watu roi le fono a kapiteni I le aso ngafua. Whapea I tamali, uma wa tamali, uma mamatai, uma
o le atu nuu e kapitenia sa o ala fanga. E le so on avea ia le tiute e le so on avea sesi. Ia, e whaapea la ia tamari, ima kapiteni, matau tai uma. O au o le whailau tusi o le senga vau. Ia, ai o mai loa ia te, o le introduction, o whai atu lo iai. Ia, o la ungoa o vai masanu o sita se fo mātel. Ia, o au le kapiteni o le senga vau, malo o leo angi, ka wad mi whai lalo. Pe wa sao, matua i sao. To tonu o le portofono i o le whale o leo. De haima se pisa. Te minana o lo fia mo watua i lalo. Ioi. Ia, so o loa i le siaso. I le tae au le aso lua. Ai alu atu lo sa valinga kapiteni uma. Ua saini uma la vai kapiteni o le atu nuu. Ia le tusi. E ta tau ona o alu ese. Mai le whaangata mai le tai. Wow. Ia, mo moli atu lo le tusi le nei. Ia pātele. Le tai foi o mako e kale sia isi usenga. Ia, vili mai lo pātele ia tea. Me o te aluatu. Whawhpea la uia o pose mea o le, you know, o kole nginga e whaile afi afi. Ai whamaile ai sau se tātang noa. O walolo iai o lai ngofo mai lumo lan politit whamai. O sa o ale whapa ia o ia nafi o ila sa. O whea, se a whamai. Ona o lena sau le sa valinga kapiteni uma o le atunu. Ma le tusi lea, ia whaali mai ale tusi. Saini ai uma ia tamali i uma matautai uma o. Ile nawa i taimi pe maua se fulu tolu ia sa. Ele tatau ona o iai, ona o le teine. Ia o whai atu lo ia pātele. No o whai atu lava ia auto. You know, e leo se mea so ona oso e se tamaita. E wha mai le ai. E le hai se avea, ona o leo watasi le ekalesia ia te oe. O uma foi ona whapa ia ina oe. E le mwhaina ave se. Mai o kei loa, whai langa o le kenga sami. Ma o pātere sa nele. Ia o le si foi a maile. O le ale pata. Mai, o lau te ilo, lau tuatino manga. Au te whape na, you know. Ia na. O kangi ala ia le ama. Ma o ska ia le mato whaiwhi au. Ma o walu ai whai. Ia e pila o le, o malisi mea na o malu ai. Ona o le whamanuianga lo tina. E whape na i o tuangane to alua o whanene. Ma maunga uli tau tifa. Wana whaile tala lo tina. O le whengainga. Ale tua fine ma le tuangane. E te malu ai. A maua le whaamanuianga. Mai a whanene lo tuangane matua. Ma lo tuangane o maunga uli tau tifa. Le se mea e te popole ai. Ia na. O walu lo sa vali lo isi o tuangane o whanene. O al whanene mai isa le lua. O whai atu iai. Pena vili mai ia mam. E wha mai le. Te ia. O leo kapiteni o le sa o le senga vau matu e kalesia. Le ia ma se si tala a whanene. Pa walan tala. Ok, loa e koa lo loko. Alu e alu e whai whalelei. Pa wana. E pele mena na tu ile e pa maumua. No se e mai loa ile TAUFI wha kapiteni. Ona o le whamanuianga. Pa ile au lotu. Pa pelo tina o waile no tia. Le talu mai lalo manu. Ia mo utuangane. Ai whaapea ia o uso uma. Awa a e malu ai. I o tuangane wa o tama Samoa. Ele lei fo ia ma e o le whamanuianga fo ilea. Pe o le mena e se le tāua ia tea o ilo o langa whakapiteni. E le mawhai ona ave se ina. Ona o le whamanuianga a tuangane ia tea. O la ua ula ngaruenga. Pe o la ngaruenga o te halu whai whaalei. Pe ale mea lea ua whaatau nuu ai ai le mea lawa e ngata mai e o mawhai. Ona o leo singa o le whiangainga. Malo whaftai.
whaafitai, pai mutunu o lea wa e whaasoa. O lea la fo le pule o le tautua a whaamaoni fo ia o whaamanuanga le atua. E maise lava o le wāwhenga iai fo i o lawa fionga ia ma tuangane fo i ma whaamanuia o tātou mātua. E le mawhai o na sesele na whaamtalanga. A le nganga whaafitai fo i lea le atunu. O lewa e tūlai mai wa whai ma whaatai inga. Ia i te maitai uma, ma tina o mo le atunu. Ai maise tupulanga lalu baoa, i le tūpā leo o tau. Wa whai mawhaatai ta inga ia i lātou. Ia e mawhai fo i o na whai. E mawhai e lātou o na whai. A lewa e te tala whai kutoa mo lātou. Ia e te tonu o le tūlanga lea. O le nganga whaafitai fo i la wa whionga le whae ea. E o tala e whai ma history o le tātou atunu. Lewa enga. Ua whaafonga fo le atunu, ma ua sila le atunu. Le ai le tu mamaina foi e tene ole. Ia o tua le fa moe ma ia ma e maise ole talonga le fa anga tamaritai. Ia o le la o tama sui o fa anga tamamatene. I le tai pe a fai o le o tulanga tonu na e tamu tu iai ai fa aftai pe o le nganga ia foi ono ai maise foi la so soni le aonga. Ia tu pulanga la bawa le aonga. Sa iai foi le pe ano fai atu le wa amatona tape ape ono wa fa u foi ma ai pele o le taimi nei tau foi na tu lai mai foi ses ia na foi e mawalo malosi ma piona e saunoa le ai te le ivitaia ia e taltonu e le ma faina le fia vai le tunu o e toi tu lai mai pe le mo fai e pe vo look for le tunu o a Sicilia pe tauna toi tu lai mai ia o le tawanga e piona e saunoa o le mana i o tawanga le la fai ia e fi ele foi o le tau sanga ia o E la lo fia sili fa mo le mole i lua fionga. ia Ia au mua ele fa ia se sa o rutongia. Ia e fa pe fo i la fionga tuila epa. Ele o fa ia se sa to a mua. pe o malo ke fa no ko ngai fa sa to mo le litorina Ia e dia tele fa longo o tu i la lo san. o ia pe ango so o fa fo ma ia ia lo to pulanga ia o le ke arwa ku si o ka lo ma ko ale ia me se foi ma ale Ia. Ia singo e leise sao. E leise sao con guia pe uma sa ele sao sa di koa o ke le lope koe. Pe koe. Ia wa ole sao sa to ole matamatangi. Ia sai si fo isi tama fo ia le tunu ia le tiu. Ia ma le sa le na malo i le tuto tasi mua lava o le tato atunu o le fatatales mata emo mai sa le mua. Ia o le tua le pata uma. Ia. E ui anga mamao e se ki e vea. Na. Ale nga whaftai tele. Tato o ielo swapa whaingo fia wai loi oe le. Tita, whaftai tele mafuta mai le nea fiafi ma lau whaasoa. O loi mata foi ma loi fofonga le fia. I le whaasoa mai ma tato tala noa. Ia, e o tia foi le loto no whaamanianga. Ia, i lau tūlai mai le telo taimi. Ia, o oe fo istangata finau. Mau te loa ia usaunoanga ma ele ia o tangata whinawa ia na te mawan me lelei a o mafuta ele atua e maisa whamunianga matua ma a le nganga whaftai tele le mafuta mai lawa whionga ai wikanu wa ene o mamaru ele nei whaia fiafi o mawhiawhia ua whawhetai ua whaabanoa taimi mo maua whawhetai ua whaafonga le atunu o mawhiawhia ua mafuta mai e o taimi tāua o tangata taimi is value o lea ua whaamanoa taimi mo ma ua nei aso ai whawhetai tele anga le leile atua ia te sita va nele o suafa whai pere malos mo pelo malos e fina wai a mai se foi unga ruenga ia mai se foi uma whawhaunga ni lei pe ona e whasoa ia wale atanu manui tele ia look forward to see you ile tato tu nga va ne Ioi whaftai la la me whawatu e sa noa sita to tele ata to o fafo i nga luenga whawai taimi mo suenga ta au wa nu taimi nei a whaftai o leo to ia e maile fa ele a fiunga le parimia le baema ia to e fo i tuaima to e amata fo ina ko kolengi ia nu taitas a le nga whaftai na mo ai le ia o le sifo ia me ele me fai ana na TAUFI ia wa to tele ata to tangata I fafo
o I nā foi ia I le San Diego e whapea foi nei I Australia ma New Zealand. Ia o le me le mwhaina whai mai ani wa I New Zealand ma Australia no mai rola ia ma au mai lunga o kako shipai o mai tau wā. Peila le o mai la le pe o mea la le ua tatala nei le whiunga palimia. Le au mai o le top 5 Amerika Samoa. Ia, ma nei a pe o lau luina, you know, I tato tangata o sala lau solo I mea e mau ai tupe. Ia, ua tau whaalongo I tau o waa mai Amerika Samoa. Lima se lau awhita la Amerika. Ia, le tai mau e se I nei polu, musawai. Ai, au mea lai tau te nofo I nā, o le whauloa le waa mua. Ia, o lau challenge na. Fai me se wa mai na San Diego na po oi au kilani po oi Brisbane you know me uma le tumu ai tangata o tatu atunu ma me le mo ai uma I materials e fai e va awa nei au mai uma fa fo ia carbon fiber ia o foi sipuni me uma na mai uma ia tunu na to se la la o le to tele au sa mo nei e alo 6 man Ia, e ole le pau no fo ono. Ia, e pe se ele ai ma se fautasi. Ia, amata mea mai olua I nai San Diego. Te ua saule wa a malisi mai San Diego. Ia le lei whawhetai lava. Ia ole lei, whawhetai lava I lua fionga. Tanga nā e te sine te kisau no iei. Ia, ai whawhetai lava ili. Ia mole nei fo I awanoa o tatou wheloa ai o tailoa fo I lua fionga tuila epa e whape fo I au mua. Ia Malo lava e se fo le matanga o fia o lua polo kalame il whasoa ina fo I au tala mai Samoa I tatou tangata o nofo solo ai I le neku I ke lope. E whawhetai fo ia mo le taimi ua mo le nei tanoanga e se I whaasoa atu ai fo I sina whasi story fo I le nei fo I tina. Alofa atu ia o lua ma le luanga luenga e whapea fo ia I uma o mai moa mai le TV 1 San Diego I le lua poro kalame ia Malo lava whawhetai lava mo le mai moa mai whawhetai fo ia mo le mea fo I le supportinga fo ia TV 1 San Diego ia e tato whiro e pea I le alofa o le atua Le whawhetai o le awa e pautano e lawa fionga vai musunu ma o whafonga le tru ia au le nganga whawhetai o no taimi tā ua ia wa fua ima ma ua nei a fiasi whawhetai le maputa mai ang le leile atua ia te pertua ia e maisi fo I ngā ruenga e whenga iai ma ua fo siama noe numa pe a tara whenga ima lo fina ngā tātou te whaasoa ia pe a uma le fua nei tātou te whaasoa ia e tūnga pautasi ai wa nei tātou wheloa ia le alofa o le atua Pasoi foi a Pasoi foi. Ia lo fatu. Pasoi foi. Pasoi foi fa. Tai lava. Manga ia fa so mai ele. Fionga ia vai musunu. Iyo. Ya, wa lau loa fo Pacifica o ia mese lau langi. Tanga o ia renga breaking le record leo. Le first kamai ka I Kongo le. Pa ngata malitai le tunu. O le manga ia le fua le la o le mai. Koru aso le la koe fo ia ku. Peo se mi kemikanga nga ia vai musunu uma. Look forward very le focus maka longa sa mo pe masange Ole ho. E wale ke mai lima va kukuila. Ko fa kala ho ila ia vai masingo sole. Ol mo ka ka ali va mai kuila ali. Ka so si. Ol mo a family o le va ia mala ko va nga ka se lau ka la. Se lau Afrika la. Se lau Afrika la. A le fe mai he mu ala nga ala papa. Ia. Ole fa kaile fa nga marori tui. Ko sa ole le. Leo koe pinga ngalo le palmia mal fa nga malo koe fa waule le ia mea maka mai lava ken uru aso le ola koe o Singapore ia koe fai maka longa ia maisi papi fianga papi fianga foi nga le wa ia le
Yo solo ka vale Yo. yo solo ka vale me kwa ya so ma ngai ke unga ka vale ya paso ya ka fero fuari ku la nga ma su senge pa ka ko nga lo long la ko lo da so a ko nga vai ke mi ya ai fi ala ko le nge me fusu anga ma nge me fa pingi ka miki mi ka vale pe ke mi nge ni me fa penga ya fi ala ko la nga me o pe fa ka o ku la e pa mana fa nga ma lo ke mi so e ke wila ma ko dia fo te wila ia sa fa ngo ya so yo fa ringo fo fa ko ali fa ngo look forward for ile ya kasi ska mu kasi se kalo kasi se au makua kasi ya se pobi sa ke me nga o le ngo ko ngo me nga o fa ringo fo fa ko ali fa ngo as te wila kare o sui mange o sui me ia ka fia maka maka i foi fia maka la ko o ka se kalo inga ruenga ngai ka ngai ruenga ngai ka ngaka e mesa mai kua e fisa bo ima makua o ia pi oka sa o ima meu kasi kalo kasi ele sa kala le se finga ngari si ngomalo ako sam sa o si ngomai ai vai lai kalo ia mai ngile ile fa ringa ko kasi se kalo eu fin kalo ha penka ya ba yufi laku ngai kau ka yufi o po le fifiero ako ba ko ako ia fa penga fa la kambu ia lo uso me sa ko ngare power fa lo ke fi fa lo lo mai kala kamba ya so ya le ma ngai ali tu yo si singa fu ale e fo yo o ponga le ku nga ye kai ku nga focus e renga kai focus ku nga va ala ki fo i kai pa ia kai koru ia kai koru ka nga kai yongo ia wa sa fa ku nga ba ia pa kai ko kasi ia ma me ba apa foi lai sa fa i ba ke mi nga ia pia sa fa foi la ole a fai sa wa le a ka ngu mai ba ai di ma ku kuila ora ko kele vo ku kuila yes le ke nyole o Singapore wa lo fo ku kuila ku ia wala nga pia sa ngo ia sita ia ole ba ku kuila ka sa wa kwa sa wa alo we ba ku e foi ba fo ala ba ale ke pikia vo le ia ole lo pelele ale alu litorina lo pelele ale em fa fa ngale pakaka me lo pelele ngo sa va i ku kuila itu deve mai ia vai mas o haite o ku computer ko ma vi te bo ele ve o Mustangs ni e kama ia ke ia lo ko fele mai va e pe ole manga ia ole me ole pinga bala papa ya so ia ese ku nga bala papa bala ese ku nga fa class wale e ko kuida ia midira ko lo fa long ki ya ese fa ku nga polu ia ko fa kasi de murmur e pe manga ia nga ko bala ulai ko nga ko mai kama ho o foi mo ba ko nga ba ia kama se ya kama ma ki kiro ku kuila por un sabo ya o kama pe me mai wala ki ko malo e ko murmuringa ko ka le ia ka ko ma ngai foi la le sa ngo ia sinta i ko kele ako foi o ka ko i fa fo ni sila pa ku se ba ala ko uie pa o ke minga i Singapore wa le la alu ya fa pe ale le fai mo fu ali tu ia kai korua sole o fai ka ke le ko kongi a ver wala ba ai winga e ser ka wol me a ver yo le ngale le UPS se na ko ma ko vale e na ko ma ko vale a vi priority ya ko pusa ke le se UPS ama sa lo dia borka po kala menga ngef ya ka ko kala ben e ka sial mele poeritu ole a sale la sa ugi te la se ko ngi na ko ngi California e ko ya luai ko ke ya le ai alu marka ko ngala lusi ka ko ikuna ai la makanga na umia ya umia fiafi ngala umia ya la male kai var ke mi fikul valu pola ma so instead of le va economic kulale va ka kom sa mor ke mingi ole la fa ya se me ya ma bo ya ale foi mai ka ku mo marka la mai sila wa ngalu ni masinga malama singa o su ese coach lo plex e sa union ye le world cup le sa mai le wo mo le coach for lo plex
o le lio ai fo yo David Rini David Rini le sa coach fo o ka leo New Zealand sa coach la David Rini i Australia a coach i Australia le la ko pique lo plexia velo plexia ele World Cup ngi to sa wa ko kele foi ma World Cup ke ngir sa mo le lio sa via nga o i kele ya ko make sa mo le la fo de la lo plex a ka ko proclamer nga le ngi va yaso ai o nga ke fai malanga li va yaso le tu ya e o nga malanga pe ya no sa mo ka ile ko fai nga malanga pe a ko nga so ko foi ka mu sa mo le mo ya ko skate foi mo mo ka ko felo ai o skate mo lumba al ka ko proclamer nga le ngi va yaso ko ale TV Samoa mai San Diego a fai foi isi sir ma proclamer ia manga mai maua ai ka ko felo ai leva yaso ile lo fo malanga le fa so le kua le fianga le nga ya so le nga tu lai pala la fonga mal leo ko kala o mo ka nga fa te italia o le pepe pa so i ko ia sa mo